بسم الله الرحمن الرحيم. Wona mrongozi waho warongo wanro Mwenyezi Mungu warehemu walala mrongozi wa handani ukawonesa izo mnano hoa ya hamba filosofi wa handa waho walozi akautamba zensense hamba ukaya ekaye mfumtsanu yombwale bwado basile bamba nkudilo uje ya hoa namnishisha umrongozi huo banga mjobala huja harmwezo njoka huja nimwambieni samba ukendri samba mnano hoa filosofi wa handa mhuyu wa hoa lozi akaurongo wa hamba kaye mfumtsanu yombwale bwado basile bamba nkudilo uje ya hoa Mungenga mina twamaya na tsindami bahi shawandu wenji Wonge hakadwa bili wona mrongozi wa hamba nowelesi wahensi yinu Mwenyezi Mungu ajowa rehemu basaka urongo wa hamba ukaya sheama ushono hoa sheama ushono hoa hakika wamba Shasinde raratsuzi fikiri, raratsuzi tsatsawua, ilirijuwe. Aba balarika hambiwa. Basemi rongozi yoyo milinge jo utosha. Omchapokala munjoka hurongo wabanu. Usoni mwe suje, ikaonga mjoni yobana. Ngamnale hodi ngono huja. Bimano kaya, nso atake. Ngamtenden defande. Ze hoja wakao bandu ya hatu hamakaritima matsuru. Harumwezwe kaundo rambao nizwe kaundo rihutajiao madai. Vanu ngabo liberte. Liberte ya mjelezo. Liberte ya ukritike. Shado hanzarele wane principe. Ya ukaya kuna uja ujibaze. Harumufanya kritiki haruma siasa. Halafura nzide nsu wani sui kritike ngo generalize parce que ngebidio relewe ukaya vanubo mkomori vanu waziri ye ujo uremi wa maandamano ikai wizara ya hahenga endo nai alor izorjoka hanzi haru maze kirtasi timpaka ranzi ukaya d'une manière generali au maandamano wakao si ujo hanglobe ramba fulani na lawe au ezi fulani na lawe ngabo maandamano kao hunkomori sikarju yafanya dokale wizara fulani wakawe wizara hiyo wazirulo yabo katsu serve wa komori heli kaundo ya ladhimu arjojo humtageri mreme maandamano tu just waziri fulani na lawe Directeur ou la direction fulani katsu servo komor enamne kaundo ya ladhimu ngamina droit et directeur orimreme madama rimanzi he ukaya fulani director inalawe madama no amada yabo nsijwa tubanu sikarju yafanya sha enisai kao ngaranzor tsanganye haruma madamano ya Juliani hao azalina lawe mimi sina ushida nziye mndu jaba ko madamano hamada yao mimi Ngamono hamayo madamano kao ngarelatiza wakati. Madamano ya hambaza lina lawe. Ya ngarelatiza wakati. Gebidwe madamano ya hatu. Rike juma ukritike zito ukiri. Paske azaliyo impossible kana ulawa mpaka deze voti. Izo sangarjuwao. Hanzo ede afronte komba hiyo. Haruma si marahia. Bo. Utujoja hundre mfano wa heza Burkina Faso na Bushini. Paske miti mwanajaishi. Mitsi militaire, miraya. Alors, il y a solution ya hatu, la meilleure solution kwa shababi mkomori, angalia banu na 2030 ufikiri, mrujoka humtsungua, hwende sizensi ya hao. Rengo wakati, parce que
wana tartibu wa maandamano wanu waumenya waungu wamenyo wakati no wazingarezi nuleo waungu wajoba nuwaboso wasangwa uharumaze proje za henamna za uzingarezi 2030 alors eshababi mkomori ngwanzo ndobi maudu ya jia ushishensi ya hao ya hasulisheze tabiri za hao jimlifu ikao awezinji hosoni wendao iyo de proje wakao nge bidwe na mwana mkomora kenyo problemoma ngamridini musuyo nukaya ranya kuna ushinda utowe raisi oyi kabati ranyo joshinda ya sise raisi oyi bonti ya hezemrajine d'ailleurs si uzisamdu suala mengoni mo ma imamu walo harumwe ma opposa walo harumwe opposition parce que ngabo si maraye kao si derrière chose nongoyo ngabo ekao ngajulhanyao kama politicien au jibu mbabi bando za mirongozi bakao tishia muheshimiwa isoma di bwana ngujo msamihi yakubadukala mengoni mwa madhambi harumwa ye madhhabi ya aminiwa harmu islamu manhaja ya aminiwa harmu islamu ukale o mrafanye wadhi ya ukanganzo shenia ya komboensi alors est-ce que sfoma di bwana ngawe tayari 2030 rjo kaura voti usutene parti ya kisheni ilo harmu nsinu gizo parti mbili ngamfikiri ngawe tayari usutene e parti ya ushe harima 2030 sur abo wanzoe waminyo kaya emwinyen komba de shababi au de jeunes kuti tayari yonga misuri ukakuna usutene parti ya kijeni 2030 au je sais pas bon et surete yonga mtsama sha mimi amono hamae maelezo ne mawainvekao mwanzo uinfluencer jeunesse et jeunesse teste combat kadonga et jeunesse teste combat kadonga samahani kwezi et jeunesse parce que wakati mwinchi ngamono hama kanga mfuba we jeunesse comme kwanga matraité comme quoi nous sommes des paresseux jamais yoni joka hanza mbwana za debana tilese defi ya jeya mbele generation ya hanyo mbwana yo mafanya na me perte liyo armwe jeunesse armwe mbwana ne hele jeunesse wa essaye valio perte ngami tayari mje wahenu joka utahe deba yo tilese defi mraja jenilise mduziba za mbwiwi kuna urongo wa ukabo omnanas mitso kutamnana so hanyanyi alors ngamono wanduenji bokao kawa habanu mutsimbilie jeunesse na uritrete mafenya na uritrete majinru tisha hata faroko ni wa solidaraja nyide mloyuho mfohanzaya wede fanzaya karwa susha daraja hiyo yambo kanza zodo badilishana hufando kwa tuda bolo no chinga wa ilmu tia dini tia dunia kutu maizinongo halafu matimbili ama ngamina yakinu kaya kuna paroshindo system rujene kuna paroshindo usise jeunesse pareni yonga mina surete jabo kwa system komba ya usisa jeunesse pareni wa affrontema militaire wanu ngarijo hizima yominga mi determiner ngamina mahaminji parce que si on est danger ngabo siradhu kurao ridhu kuriono nous sommes des impuissants harumwe debaiyo kanga wandu kale o wala dhimu afanye zanogoizo kwa tufanya mimi ngami tayari henna shababi ni mmote moraliele oka ha esaiye kabati hata isui kabati passage haruma shababi umentene mbwana hamadain parce que shababi mkomori ya esaiye katina solution alors embabi zambia zo zenkomiyo no urajisema atona urarwazi hanyo yahanzeke ngamjora shababi mkomori mahiyo nizo ajo hede arengebwe yado ramoroni bangwa nzoje komori bufahardi ngwanzoje komori pasukanga wena hamu majando yo hanyota hamu abonge ngwanzoro areze damuza ho wana wakomorata uonekani zo azalingu to hufau jojo jakomori singa wena manendrede ka ujamu
Gawena manendri na kauja hunwa fahari. Ona manendri. Kauja Komori. Gawena manendri. Ojoka hizidi shadaba. Ojoka hifanya. Ranzo siku wani sofanya za directe sirize timizishiwi. So tia directe nzimabani. Wa impose suije wakao yu kibinadamu. Shamangu wanzo jodi fanya bangu roma hiyo no vira wambo kaya mbira mwe paro wandu mbabange mwade mbabange wingo jo parwa parce que fardi nube hamisiri wende wasome mtazao hazamba ukaube hamisiri wende wasome no hamba gwanzo de faransa wakenzi nge usomo wende ajoka waziri leo wauke umengo no mwajoka anza votiwa Jefara tsojodo cha ujitaru majali ujitaru mamenasi uremwa ko tsine mabani aho bari ngola ho wandu no pwa magozi olewa no menase wandu ngofanya mabo zone zoka kutsongeza sebonsi awake kasi olewa zemenasi za unorirama hiyo fanya mabo mroshida unrekion separen abolondo wemdu hindi halafuka utola misiri honda faransa ya utsima pesa hao Shaume pesa manya hule banu ndo bemrulo wawanga biondu wa Komori walo Faransa wajoka ushinda wado rirama hiyo ka wajita Faransa itsowa ndo ashashi hodemna mbe modahoni hodemna ardhi modahoni halafu mjelo mdo rirama hiyo no birama bo kabari kartushi ndo wana na jeshi lona binduki anyi wangu na imagine babe ngebushini kwa jaka wa parse soutien wajoka izjordandahu Zijordandahu. Ngekwaja ka parse soutien ila. Zijoka zirdandahu. Alors, hambo rongo za kibinadamu. Ufikiri. Gasino wakati bana 2030. Wa ufikiri. Namna je. Hamba hubo havoti jana. Namna je 2030 so jobo havoti. Parce que 2030 ngarjo mramanyo ntipia. Ngoto jona wambe ngomvoti mjomba hangu bade ngori toleration hatu shakuna hisha diskuru kuna fanya analizi ujue ando besta ikini vote bahije kebo na mvoti leo henda fanye zatula enda fanye kinyume sha hakanaze normo zo kaleoni mvoti wi zozambishiha anu ho voti mruyo ngazumra fanya analizi ndio bonge yotsi de sujet so afisha ikawajibu ni komokaya Imbabizama hiyo mdigo rirea no ritrete mafenya ina mkiabanga mfuhaza wi soka iho baho do pangwa wazungu hai nusomle mem hai ngori mingoni menasaza barindi bari nsura ngabwena samurana na dofobo ngori menasaza barindi ewe ngona ndogonde hai ebanu emana utsojojo samaore warenga chapa wa hele koniri ha abolo misone ulorambokati ha Sojojo samaore warenga japawa abo wono hama wecha kuno abo wojo shindo fanya system walewa wojo shinda uikombo we samaore warenga japawa ujone seo chuja kangani Fum tutwanga mfikiro hamba banyodo indini hamanga bandu komjamanga ramwe jabali ani ngabandu wa jamanga rawe jabali halafu ema ngawiyo iwarende malaba watu hanza funye macho komorifa nenema wadi komoricho fana na pari abaro no fana na bushina ura fana Dar es Salaam ura fana Faransa ani Faransa wiyo via Faransa na mdoro hamba mwenda na Afrika mwenda mwane hela ndo anshiyo banga bandu ko via Faransa imdanganye zakili mtukoro kwa hili mwanzao Neo Fumdorama hiyo ari ena mke yabo na wasawe pangana mafoto hazahe mazababi wa Komorula maile eba wetu shababi mkomori wewe ngofanyo wewe ufanya wetu shababi mkomori wewe ngofanyo ufanya ndongandi kwa wewe wakapangale foto utiye ukabushiniwa wa ufenjau hunua fenjau halafu toka Komori hazao la maile eba nuwe shababi mdaho wakafanya foto wetu shababi mkomori Ibango jito wala fusi sele foto fanya mango remena sasisi nzo wane worilo mafenya nzo wane bango jorenge pufari tsonda wa kenzi ka huwa na tsonda betselamo kenzi ka huisisi wanzi alors ngasino wakati wa ufikiri bana 2030 kabana projet njema projet à long terme asina wakati ufikiri bana 2030 enamna rijoka ndo reagisi na isa iyo do banu onrojo na wandu wenjize sura zaha ukazindrapo kabati bo bira rumwe situation yinu yambwana frontma karinti ngasima mpisa simaranyi arumwe de gamandizo abonge hizo amwilio yabo babala tijana makalima melomo doni shabada loputu zanugona kaza babanu wala dhimali wawe
lazima rizambe lewa lazima rambe kazi sidori rongoze hali hiyo sidori rende namna hiyo lewa banga mjoma zani zinji lewa ndona wandu wefanya mabanu gwa rozo arisomeso shujale ngo someso ndo bushuja kama nzo msomeso ndo bukaidi mfanyo kaida hubi alafu mrejezo jembe dume alafu ijekele ngama nzo mdishanga mwana dahu faharu wana ndo huwa nadahu hufanya rangu riliswa putu kadonga momijini kwa jama hunda jini yangu banunga mso banunga mshagazo hufanya huesaye hufanya bwana ya fiziki lol ikabo izendo ngozo na ngwanzo ngono hali atazalajo kapsi halafu wajoka mlataza nyakati za waremma bisemi rondo wajarange fardin batsonge jila aeroport usudo mwiso mdulo tamnabeje halafu yode longo no hali bidonwa na komori na mjuhe mwane mbeze parce que wana pupa ngawana mnata biruka oui amjokanga zo jiri parce que ngawana jo bisamakari dorage fardini parce que de shujara kana na balaga bandu akakomori wafu abwata wanambulo zitwa wasawafa olewa shara mbira range fardi parce que de adorongo yewa kawan suko kwa kama babila mi katsono ngo hahangu mrondo mahiba hiya juzi hina mkaho nyide fuhanda amo karfu hanzando izirugizo hali shakartu ufanza ide kwami na uo porono hanyu behema pesa bau kamisuri kuja jibe ha Faransa ai uo mtango ai fumjamdobira mwerandu mahiyo hano ya hambo jibatse Faransa ndo kongo bahimwe datamdaba ni opoza wako liweka juja komori ai yamba nimjibatse hondo yabo ka opoza ko likada juja komori hendi dabo wajisunga wajibatsa iho shamrambe mimi ngomjoka minga mtsahonulo ela funganzo sidi hondo jina de holo honu banu wazatatu kwa jijuhamo wazatatu akamnyezi Mungu ushamdu mtatari ngukura mafati migura makoti kuko na mijibi bomza banu urende bomzati banu urende jo bomzati urende bomba banu urende chakamnya banu koti ngoto dizongo tuna mduko tukadi zo yede shuja ibabu asha waralah hitwa hunu otide machuja au hanidizo bansima pundu bakartu handara dora lebwe mwefanya mafanya documentaire mwefanya za film documentaire ngwa jumotsoro hitwa jumotsoro hitwa ibanu wabo joka ngamjora hitwa ngona bondera relation de halafu ishe wandari mwanzo wareleze ngona morali za kimiliteri swafi za holeza mbatatike mara simani zodo harauto pangisha harumwezi fubaza kamna jorishanga za ngo za bwana parce rizingarwa riono lewa siri komedwe zibaza hatu riono mtsinje mdalo habanu ejabano rama hiyo kananga ngorondo mahiyo do sandai fardi besho hukarisa armenti yenu kuyejo shulore mndunongo hajamba botsona ndongo nge ukarisa armenti kuyejo shulore mndunongo ndio wambi ai wajamba wotsona ndogodo biramba gorondo mbani mahi abonge fundo wangu soma di bwana kwezi tina uratsosheleze wandu uparoka babu si wanindo ni ubedi mshangama ekaza video Facebook abangu dozira peleo ngizo homoni mweza nyongwe za watu ukababu si wangamfikiri balala bandani haho no mrongozi wewe wa Januari yabo baada wandu wa saharime madamano watsundi hayabo huzaba ubedi mshangama kabedi mshangama mruna ntirete hela joka hanza banja jojuo katsala liwande narala hitwala funende urdi hukaze aya ikao idungana nizo wakahaba sabuzi wala tulqu bi aydikum ila tahluka leo hongenga mjohar mwesuje bakikesu inito bili bule suje ya yo chambo kamdu kajujanga miza kaura mbokango doanga miruka janga miza awange kwezi watukufu bai hakika ani lazima rikwemba biyo bara wao handani mimi ngamoneswa ko morukaya
Vanu andujo fanya manifestation kontro ya wizara. Chaboko andujo beha ze bahati za hao neze bushira za hao soni mwa idara au wizara. Izo zo mkinishia. Gabandu wakawe asili wako ajufanya kritiki kwa tayari. Paske kwa tayari izo wajoka hanza wafanye zifanywa ni mrajine. Paske wakahanza kwa pouvoir. Yote ya sisire kwa kritiki. Oui. Sijao mbilo badilize mentalite hizo. Besho zoka gabandu koka zina porobadiliha paka raisi wa hao hafungulwa hajarumu yode saa yezijo kangyo njema. Zimanizo basiro no makafa menji. Paske banrieshi wakati bokao Raisi Sambi hamba mrongozi bokao rasi nranyo wa parti juwa rasi maraiya riwishia na aboresho mrongozi wo ritako tiensu hiyo paske haonesa ukaya ngujo development yinu atayetowe ema hata ya jalamunu bazimanizo hazabando nane kaya njafanya ze ahadi nazirenga video yongiyo haruma zero sosio zinu kanjafanya hadi msishitake hamdu ito Mwenyezi Mungu bade mwenye mahkama. Wallahi alazim shahid sujaya njwe paranjia shansu ya kahamba ze projet riremele koti paske subjectifatu karanzomdwa Sambi hamba rongozo kaya votiwa alora ron voti ekahenda trahise kajafanya izo ekaondo ya hamba iyo tifoti yangu kati voti paske hakana ze normo zo kawa komori wa mvoti zozo zomwelewe abonge hizo utifanye ukabanu ekahu Felicite Dr. Bandari Danieli harimwa ze explobo kawo matsonga onao ngwanzo force roho ya hao hata iharaye izo onao urengeshuma wambele mbuda juste parce que ezino ngetungo bidiru do funambi bahi shabo walo waziri o exerce hazia rionao rilo mbaduweke yahunre ushinzi harumaze projet ukanga ronao dalilu parce que ngenya ngaronao boyazinza izinzi nasiwo kazana zedu waijwa hunya mbongoma parce que izinzi ngenyao kiasi sha namna yo nyambongoma alafu leo mrieshie mengo mwazana interesani hebanu mrieshe waziri wa agriculture yakababu sortese kababu sortese nguoneso badi balazila hazi halafu nisha mdungu jibu kaya uwo mnyanya eze pula yezo kusonda wewe jitahidi wafanyo zijuenda hu Hwenda hubi utsahe ujue ze pula yezu lobo nsiju ejo zijondo bitsonda yewe ngo bon ujipermete jata wambe wo mnyanya kabati pula ye an so ukokwata yewe ujipermete parce que ekaye ajipermete hamba yode haza afanyao ngwenskriveo wandu wanikwao ze no ekahajavumbwa wandu jana mathalani wahundra mbe zadziwa hey yabo indo bya bidaza betsonda yabungo jorwa be mnyanya parce que ngokubali parce que huono ka kueliza no ngwazifanyiwao waziri wa hele dima ngufa waziri wa agriculture ngufanyo ngono ngubiroza normo za ladhimu emdutsingo de tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala shaze ze sibabu zokale ho ya rive harumazi haziza hahe zinu za hewi zarayinu wi za alamangizo ibakisha tawfiki ya Mwenyezi Mungu shanga rono za alama vanu kuna toshinda wabe nganzo kumuridola mhogo wa hatu fanya mabo zo enanga ridola mhogo wa hatu kwa johamba oyaka Komori ze ardhe zinji zongare milikio me watu kasina zunga ziraru kazisuhendwa mathalani ohanyunganya zunga zinye kazisuhendwa zo Dr. Bandari kanaka ushila jose giru ya zirenge yabakomi ngani weze projet kao series ngarizone sawa aruma agriculture aruma zano yasobena na dima na wakera dhenu milikizunga ziraru za haeche noka suhendwa na zela merina diswa jire zunga hizo banga wandu walotariwa zilime risahilishe shindo rilesha rahisi parce que humiliki ardhi ndaru zilonku kabisa eka aboshunga ni hongo wendo kangondo atsahenazi au hulimemba mbidi hiyo ketsu shindo mlisanu hanyu kwa jamba usisa shindoni
ngomilikiza ardhi hizo na rikubaliana ya wizara nchi harmazela merira za ardhi zinzirumishie paske yo khiana kazi ardhi hizo ngozimiliki ka abo basi kakuja zilima abo basi na bozo ardhi za jofa imogo zo ardhi za jofa imbati zo chani zo ndamiliku ka de ardhi hangu sketsu limwa bweno hangu mrachine kana jwa ilima ke jala adhimuria shihe taratibu hiyo fikirambi alafu mwendo anza mangaliye ze ardhi za nzozi limwa wa komorale bahindu zo de zenchashi paske mkomori ngu miliki ze ardhi za hahe ziunga zo za hahe yezo kam zo mtuhanza mkubali wallahi la adhimu narukubaliane na mndu ya uhanyugi hozunga zira tuajiri size zilola meri waziri yatie programu hiyo wallahi narutuamba mahame ngasina zunga amahame zunga mengo mine za tolimwa mhogo na marindi wakane ifikira yo ranzio fikira jema kama sina na mnyezi Mungu achojobarikezi waloizora zone realite jao yo vanuka on yo sibabu yo kamnyezi Mungu ya tenuru harumale di mayilo zunga mengo mina mahamili zilimwa wandu woliwa wazilimengo hao yo hazi halafu wallahi sher mda jonda shindoni atujonda nrovize kazo amajandoni hona majunami hogwera ndi homa majandoni hata basi wi swabanga sungaro nao hena mndugu miliki shunga shahe wewe ngo parso mndu mzima nge umiliki zunga ziraru shabo kasulimwa zunga izo sanga sina maha yatimizi kume zunga zoka zijalimo mbabanu yashinda abatsuna yomba banu bokwata shaule shoka sina shida shimbaliye yenu wana ha dumba banu batsuna basi ya ardu yo nsipangu imiliki kena henda mbulitondaye atamarunji hongo akazao mratso huraria yebo ngonzoda hubi hulimwa umwana mkomori ngonzoda hubi hulimwa ngonzoda hubi honde halimwa dawle pomuraha banga ko karadhi réalité ne désir ha c'est deux choses différentes mi mabaha jom kinishat utijwaze partangu ikende ilo au pouvoir oui mais yoke tunampeshe ni hare réalité hai yoke tunampeshe ni hare réalité non yondo kwa bilita fauti oui si j'étais au pouvoir et partiangu yo pouvoir siri beseba de fikira gasinizo rijo fanyia hazinro kama Mwenyezi Mungu aliketofiki bahanya okeransi hamba leo shekange fanyi wao mrajine hara ideology ngera mrajine gonde leo hayabo nsojokana rohombi nswamba Mwenyezi Mungu nanza atifanya tampakade nsojokana pouvoir minje mfanya eske bana 2030 je suis capable nkena ni kenanza nsi capable brono ba harto capable ngo juo ka rimenyenrongo habo narkeradhi banga bandu kawa kika zerzon mazahatu zahao kasukiru fundishia nabo kartusa za jitahidi zo hanza mrambe mdo heli banu wondwa ilio mdo kadofanya debate had leo banu zonzo tsohelewana banu engedo handu zatu swafiten enyumba he mwana mshohonga nzo iwahwa ona shohongo waili ze jukumu izo zukati kuyejo shindwa ziwa he mwa mzima lorike zo jukumu za haho wallahi Dr. Daniel Bandari amjuo kanga ba masala ko ban si mitsambaro kabese ban Israel paro nyalamba bihunu parce que ndri haboso le dima rahao lozi ngo rahako janjilo ndondondo halafu karti tayari rikritike o le dima iloronawe realitokaga likirio sha direct kama ndondamo kabuo oloziko tsukiri kabata takuyajo shinda ke kawaziri kuyajo shinda ufanyize nongwa hizo kuyajo shinda kuyajo hamba mridiro doelewana wandu wenji ngwadi ngovumbwa nyumba hepeshi ya balwa rijwao wakati ya balwa banu kabana nogo arma projet nyumba za projet ila serikali okwatsojo ji permetari wende wa renge projet batsina wala wanyiwasunya mikataba wane rais atende ola kwa hiyo ji permete onola pitali ilo hombo wale tsuka kajejo tsuka serikali bala heratsige hao huvu
zila ilaka mikataba yati nzo yandu na wanu kwa tarima mikataba yao na wala abo hoto shina renga nyumba rirumi izozo nziro oneza nyumba zilo zitunzuzila wala tuka daula wazirati ngazi hao huvu mpaka katwari wao wadeside ukarimnikaniza nyumba izo wa serikali mfanye hazi narule waneza nongozila tujodo bira bala mona ze hamaruku mfikiri bala daula wazirati ngazi menya daula kajajo shinde daraga nyumba zila afanya nongoyo zila ardhi za wanu zulmanieri yani harmana mna nyiro jina urongoa la ardhi za wanu abange ketuzi ya watukufu ritido juwa rekritike njema reharanambi wanu leo eske kweli ngamina haki kama na jaishi leo hafumu raia yabo ngamina haki yabo ani abo kweli ye eroria ani le jarima la fanyiliwa Fahadi ya uliliwa bana hai kweli aweni saujo karongo wale jarima ilo lihusu waziri wa mali le jarima lihusu waziri wa msomo abo waziri wa msomo damu waziri wa dobi damu abo kweli ya deni mazoro rogo ani zikonserne na abo wandu wa parti jwa kamtita yari mkubali mbanrongo ya swabila na kombo ni mredo azambe kombo abonge kombo ya muwasabi kamtita yari mkubali zanogo hizo abonge hizo nongo kaunga bidore lewana henna jarima la jiranu mansi ndukajuli ria banga sana maparti politiki soti pia leo ntina kana maparti ushe mathalan parti ushe renderi wasula arma pouvoir insha Allah rirumensin tenari rume anamne kao nyezi mgwari ni ketawfiki hena mnungu meyo halafu leo zijuliza hangu waziri wa defense yende yafanya ndongo ikao kazi ladhimu walewa halafu nikubali udoni unirihele jarima la he waziri wa defense kafanya nayi no wala utsina biokani kite parti parce que waziri ibidinro harme parti no tsina joroha parce que yo parti ya waha ilo rafanya mahaminja taredar ma pouvoir abungo johamba riwane naye hata ya rohe o pouvoir mrajine exercer ndo karna ujonjia harumana mnecho ndiyo iyo ngebido relewana ndo narikera direlewaza nongo hizo ekanga bojeshi afumaranya halafu sinajo janabe waziri wa zamani lofu jari wa jumo tofuma wa kweli yone heli rongo parce que mimi sina kubali mimi sinajo karma parti politique mimi jeshi hoya fanyo jingaro mruhitwa ha ordro ya heshefu halafu nike waziri au nike dhama na baban ujodo nsanganya mina mru ya mruhitwa wabari sinarlo pouvoir jamais ngebido ukesiri kanga wana sure tokaya waziri fulani de yamba ukana ruahitwa ngojocho hamba leo kanga wana sure toka rais wa daula de yarongoa yamba na mfume mruo ngojocho zaba yote problem shabatine surete hiyo ukango joya to ordre abo wato ordre de chef ilo jeshi amadaye halafu hapo utusojojora ngamba au jeshi hede chila armo yo wa mndu hujamwazo uzinga manyonga ruonsi pia ukanyima parce que amjoka wakatama nyujibi wakabdigo demana bese bangu ya wandu wanzo influence wandu badofa wandu akuyu he sujeto kadi yo bafuma mnduja na bolo mnduja so kamtsina ushini ekaye mfufuni mwanya simfufuni enda kama kobani yabiyo hula tahafa mwanzo jorenge shatando shila ushirihe waziri wa hezemali au waziri wa education banujo humona alade mafujar mimi yonsu kubali hiyo resonema hiyo amjokao na ushenga jokana kwa mana maudu na yonsu na kapre hai yonsu na kapre untrete ona ngabo wazira mdo na ndo demana karchujo heli kufanya maandamano na maandamano kao belu ibidarema ani ibidarema maandamano de waziri wa defense madamana spécifié waziri wa defense oui zomkinishi ranzi hez rikataloge waziri wa defense rambe mapocho ya hahe
shabone problem wenu skuramba baba hando sushanzima azalina lawe paske wazee wa hatu walo harumaye watende siasa hena mruge na hubasha ya rume yode mano kole katiba lozima azalina lawe yesu alaeje yaba bana bana lawe badi banule la watakartu kutu jado bejoka uhando abwe pouvoir na mweleo kaya izongo za eka jeshi ngwanzo reagise yafraha shamimi yemya mjoka reagise do bende akensi mathalan badi banu manifest wono kabushini manifestation kajaka control raisina lawe amra hebano ambenrabo yaka control maji halafu usikar tufanya maandamano sikar na suije ufanya maandamano yabidor semoroni rada image joka ujirizi jiri shaka dayo maji sha ranzido michina torti joka sihaza lina lawe hiyo garele soro jo mkinishiha engula woja baduka wewe ndio mtoje na maji amjojo dai maji wajo yafanya kwa yafanya shaka dayo maji ardayo na manifestation ya contre homa vumwenje mathalani zo habisha ze suje zo ukirima adabano au mrajana bendrabo bana mandamano ya bushini ya nzotunge sujeritso hijua itsone ya homwenje wakati mwinji hatsuka bazwani wanduko hata mtujongwa zo worone sekibula dabiri dungi abonge sisi aribe hozen saza hatu nana dua njema ngamyombewe waziri woi kujitahidi yosailishe mande chance no utsunge mne nyamari rumie izono gobo kwa Mwenyezi Mungu yanzo zitata ufiki shanga mina ndongonzi juwao kaze parti politiki emalideri wa habo kwa wanzana abamjoka hatejo mkinishi harumwe eserse uyo yeziwiyo abantu kozinga zo tabishao boritawa applaudissement usoni mwe waziri woi itojo mkinishi hata bese wafanye bunjilio ya ani mrafanye tiriwanga ya upitikili hata no boratso tola parce que objectif hanyu nisu hanyu mrabale jindula katikati mdonya misa jau emionisa wobwajo olado yede muhimu ya hanyu nisu ya hanyu mrengeze posto politiki zinu mzirende bezi mjomdo fanya magamrishanga ngonishanga zo bawe directeur utsofanyeza ho directeur wende waziri utsofanya mndongo za ho ngogoni ngobirodoni shongo wa hendi ekale wo bajuha delegation yende iwosha marahaba usoni mwa rais ukaya waziri woi rishukuria Mwenyezi Mungu wa mwehati banga rono alama shaleweni mrujono mwambaba hano ya tsende unjilo wandu mabisi shihina jana ende marhaba menjiba urando imuizi sishao sizoranzao izo tindizoranzao sifanya mabo kale ono mwa waziri abo husorengeze abo ngawe na shawshendi kuja exerce posto aniki kuja ufanya mkomoro ndongondi alori ngamanzo mdore mwa makoti no kamjafanya bandongo harumaze idara mwatilwa abonge kwezi mheshimiwa rais wa daula ekangara nzora envisage samahani ekara nzora envisage okaya na ritewo yimbabi na ukalkule politiki ya vote batina ukayari kalkule emanufaya jo ufanya mwananti heidara wa posto amnika mheshimiwa rais wa daula kejala adhimu banu henna dakika wakati mwinjuso ni mweranya era yange tabirini alor ngwanzo ya maruhe zo ya unao zirealizehe shamsia saga fahiza le jimbo lahale halalaho roha lezilahale loli hezorare jazalwa tasi leongar zambu hadisi mheshimiwa rais wa daula onge kwezi
afanyo kalkulo kama mro yangu jofanya politiko mjini jerivoti wazijao eske mahamili au mahajo kwa harmwe posto hiyo katufanya bano ngo harmwe raia mendelo sonya hikatu parania bazimanizo ende ala di mayendese sha objectif na kaye ba kasina votie maheja weja abotsiduriha butsangamia butswanga matsende abonge bandari Dr. Daniel Bandari hata wandu magarini au banja wandu magarini ndambe marahaba menji wi skenga rono singiziwe ndo no reje yibonsi juyu yotoka ile awaka itoka la wakatu wabanga sina mbabi yendo no jamjini hai riono harumwe regio ya jando zirudani mali rono initiative ya mzeye dimala ya he couple la hina mdumsha rono initiative walonio harima ye ledzinzano na wasaya aba haminga mtsuhamba ngamina mwanama bukaonge na pula yeza pulsheri hasa hato wavagiza timizinraru ziliwa abango haruma vagiza savagizane abango Mwenyezi Mungu Ramanda wao waziri ukejumo jitahidi banga mwamini ukezo hamba ngarjo heda mwendo ngarjo heda wakati gazi jozi arjo heda wakati ngarjo lenku ya hatu wa Dar es Salaam abo ucho heda makarto yanku wise simple do kam komora kubali anarifanye hazi yo humala hutiti swafi no karunde nkuhurile sha do kenri eshare mem komori uziro parce que Dar es Salaam ongo na arudi zoli machama wardi wafanye provandi tambando ka komori za arudi za ulimwa zode zenchashi anze arudi zimilikwa ni serikali ya bilizilimwa izode zenchashi karti wajinga sisi maraya sidar milikoze arudi zinji minga milikindaru mabwabwa katulimwa ngo milikimane mabwabwa katulimwa nimba mundu narambilanize kweli rendo calcule ze ardu izo tojo ndabo yo de superficie injari mwe horiro ariao ardu ya komori sider milikio si maraiye kartu hulima abona rele wanokate na homala nabidi hulima zio rile uho ushashi paske na mnugu miliki ngena shwa mnalima unsuhenda kakajenda kauna limwa narikubala nemba woyote na au kubali ukangojwa jirise shunga za hao watilwa programu ya hajirisizwa ziunga mahamili unikwa mapesa ojojojo ndalo rangemna nazi namna mwahaho nana embahaho urizeza alimwa mahamili ujobwa ambabi ojojobo ambabi ujone shindo shabavuzi mabada mahamili ke projet yondo realize harichilila za ardu hizo zilimu ai tambazi ungamengo mineba hamahame za jolimwa heheli za dolimwa no waze watende bana zilimwa pia shinu marindi shila mhogo mahamid odoshetaka yo atujo fama jandoni hu habazimanizo sidertsingo milikiza ardu abidizilimu garjo si maranya gar milikoze ardu abidizilimu dezinji hanomba bikambo ha serikali alors itsongeza tena waziri neshele enuktoyin Mbwiri tside kamrenda janziha leo waziri hajana mbeza misaada za ziwa hurabiondo renge paske inga rambula nao mbujo kanarali 22 morona kaka hulu biskuti shaze jumsirini wando hapa sulanezi itswa ina mdungu tsanza renge biskuti abangenga rimwambia unuka ya kuna ushindolele mbe baada mahamilu kenandaru runde ziwa ransi utifanye wipoko muhuma utokana mbe ndozirenge kuntswabilifu nabo timrani certificate ngodo arenga aruone na mretso wa aminio kambeyo hazi onde warenge na mretso aminu kambeyo bele wa madzi jawu ndujo katsabeya olewa paramuru ode hazi onde warengeze mbe hizo mrentsi wa moyo ukanzoke director ya UKSG
Hurdu usinga nembe ajeni kwa era ya mkomori hanzo maudu ya jaube zwa unu. Kena ukiri, ujileza nugopia. Kuna ujoka waziri, urdule lembe, urdule lembuzi, urdule tijau. Yamu wajodo hulanda wa. Ranchoba moyo, ranchoba moyo, wale pasani muri za hanyu. Chamba kuna ujoka aksione reari mbaba hanyu. Chai problemu ndiyo. Yongio ja hamade ze proje za haja wandu wajirume. Lewa. Gojoshia ze proje zoka wandu wajirume. Shanga rambu wao. Wandu walo uswani mweze proje za ujiruma hizo. Ongo anzo warume wandu. Gojoshia mdule wambo kane jirume. Ebijezi fanyi wa wanikiwa. Ukana mangalesha bimkomori ya ujirumo ya fanyi hazi. Bazimani zongo anzo jodu na mbiyo kaya abo. Amuhendelo mbiyo shabo mide shefu haho yabo jebale otu ambango ndo mbiyo andrajiru mwanzo ruduke shefu hangu yabo je yabo izo zinji harumweze idara zilo harumwensi nuza usede mwananza afanya hazi etobia izo hujoni kwa sensibilisation alisila mwangu ndahu kwa sensibilisation pare wandu hanzo alime hanzo umankuraje urudungo jombiyo kapo abamwendo shabo njo fanyata uganye au nifanyata nutole bije yo shabo abo ngami yabo ruduka ruduke shefangu are mwela lamba tomati walawa wala mba mafura mfanyawa wala banganzo ruduke shefangu ndo reje iwe jawe yewe aboje abo ba moyo banu ndugu nzonjile mapesanta nda hu Rancho na kumuri na mrake ero ukange na mbendungu itarumu mdauka babu tsiridu mzinga manya no hamba umpare umnike asha Henry kendau onge kamwa benze ramin amwamini paske banu zinuntuzi zipisha wanku ni za mtuzi paske bandari hazafanya nguone ngujuwezo arandao paske nge harumwezo ya bidafu ngujuwezo arandao abange mimi izondele yao ngamonwe mbiro melen maudu bajambo ngabaswa guvernema ndinisho kabandarasi siwaba hamrajine hamamachi yamra ya muhimu hena mratsohura wala narotso yatso hamba bibashele eze voti yeboje inawo yakakaribu no nikabendu nile yakakaribu ndo andejeze digoni bahemndu yende atajoka hanza jazembe haya fanye ndini na dejanga boya sadeja rono ala amarlo mbabiza zindu rono mbabiza twamaya rono ndirandi za twamaya nyumerito no mimi yo nsionga mjofanya tuyo mjofanya maandamano ari mweze rezo sosio zin iyo kabo mabaha sina ushin ababaha sina ushindo elewa ntweli abonsina mjamba abonjelewa ya lazimu ye hansiwa yafanya hazi na lazimu atola abo mjelewa kainu yezi ilo iroma chiza mraya nganzo ena mrato hamba abeshela tijotaka hari shekaye uronro leubakotera abo mintujo bandari bidaro nsumimi abo ntujo ingujo katolo abo mjote sinyatiru kama bye kabatso nsinugozo no objective bana nabo leo CV wabo mwanadamu neze success za bandari nyando mdoe kipunzima ngawe sersenga nyarumwezi shale wabo na ndungu hamada wanu bandari kuvumbula zonoza kambilizi ujaza tabiho mwanzo tsahebabeza mapoto za hahe uzisomeso wandu wado hawe haba na balawe ngawe kipunzima we na esha muhimu unikwawe exerce banu kutushindo fanya mazahao shango tsebiwa bakuture mwako tidanele ngure mwako izo tabia za harumaze yezi onge handani Mwenyezi Mungu yuhafadhi ne shari isho shahowa karibu nawe bao fitina woheya nami eba kweli raisi wa daula eban besewa mdu ya twamizi hoenda beti salama shaba nungodo akerenzera si wa daula umwelezo kabadari ngebido asebo nsini yebidori mtowe wa fulanahi ani hiyo kodu kalanza raisi wa daula umwelezaja atahulewa yo fanya ani kwamba esujo fanya ani hata hizo hujua hambaja tarisielewa yani hata mduka tuelewa yoda ila namba ukabo netsokaya
Yezingere so wanda mpira wa machiza mraya ganzo hena mrana remba basi jotakari besho ayekaji awabaha singa jobazi hanya pasuka cancer doli de 2030 hizo shabo singa joisa tomoka inka batutsa abafanya mabadili hoba ikaizo zijiri no sikarna ujo hiba hasana ngaro nao kabana no banu siono se pare zahema huya hunu kwa mitsami huli hunu wasahilishiwa shkenga monao sonti pia maranya ngarijao kaya mengoni mwe ezarudishandu muhonze ngabo honze za ule yonga mtsohamba beshwanda uno amahame mahalani hulo ziunga ingewa tsoporo mbokana mkubalana ribitse pare muzungani hunu msahilisheni mdoda mwelima ngabo nafikira wa joja yabo wedzingwa jodo wotujuro wedzi jomkinisha wale wambwe halodo wedzi wao shababa ha gari joka haraka hoka wado parsiwa wale wajonda mwado parso haraka pasuke ngakujodo bira magari sha no mratibitse domoshungani hangu mruna lao mya etsona mvuna rudi izopya ngarishana makalima wao nabalanga bozunga shenda za jodoli mwangenga bopare shamnoge ntutsa mrabitse domoshungani hangu mnamroko si simplo haranti hadwaze faide para hanobo hari yabo kabo zunga zinzo nsinga jodoli mapasuka banga jodoja magari abujodo bira magari ya depose mndu mrede tawo mzo wala sham no zopya ngarambula nao Onge sisi ngarilia amwilio bana nambe ukaya bona mrongo za kingazija wamboka tsizambando ikashyama eshono howa ani mone sone mana yabo bo waramba kwa jaramba ndrabu owalozi ka wendeho anlamani ikawa beha basi ngabukosho swanibwe isheni utimjizi ekajusho wayabo mjizi de uturubua ila adhima afanye taratibu atatsa buse antiyo tashitowe abonge sheama ayushono howa harumwale habari za wizara yinu bandari no howa harumwa zinno nao eza kado ya bili wone ndushamba ongala wabajopa iyo kanti weko juu yoto jisi za shehiko ekairo hayo keja maruvu amrilinga mono za alama yotsinda mibashi shanga banduko wa decide olimotra hisezo shefu bashawuzira santeo wi amjoshida ni manipule hata ufikiri ani nelewenya mnanyirwa chini adami mjoshida mwanadamu shida jihada ani wewe shida jihada hata hanza jonesezwa atowona daye waye kwa jaba hawanza kenza manipule mrata dizo yambe balazila kweli balela timbatsa ivunao alama gama izo tabia za kibinadamu wange nardo soma namna civiliano namna ufanya manifestation namna ufanya critique armada ule parce banu heli udayo anzo kedhamana utifanya ukanga wa mrujorenga dhamana za hensino akiraisi au akarma equipe ifonga ngabo yofonga kuna urati ufanya kama tsidawule tujo porofanya manifestation oketsarmwe dunia hena izijo heya keneto shinda ya dimere manifestation sha yebidori jokaya yani kwaza habari za hema jina lawe yani kwaza habari za ho mwenje na lawe yani kwaza habari za finance na lawe yani izo madama no ko president yezi yo shangazi yo biha gebido mbadili haibanu faransa wajanza to macro direct shawa shindi wa perse hata ngono zelu wazafansha waziri wa kamilare hatolwa sistan wi wasi kartu tsarijwe namna yao yofanya madamano rujo urema waziri madamano shaye sujenzima nalawe nala hai yaboje
hanu hambana lawe yabo na lawe dizo abo nganzo rohebe salama regeze nduzahenza ho hao alafu ndobede yakenzi singo jomkinisha yo kalima tsingo hamba changement oui changement nganzo madamanu na mrujoni kwa ena waziri joni kwa wizara una director joni kwa direction kaso exerce ndo yo nganzo ndo mkataloge daula kwa mbadili yote kompeta oui wallahi yode ya madamanu wa kibinadamu ya madamanu bukao abongeo mombeja yo madamanu rajonda mdo arisikini ya biasha ngo ndo bure kwa tsuna maji oya hanso abona wanike maji katsu anusa maji ebanu wa mridi to jeshindela wafume no iso jonda mdu yakoze yambe no sinajua no kena ukiri leo kena ukiri iskariji karchujue na mafanya maandamano unge mombo Mwenyezi Mungu inshallah ya unike taufiki yardia hubesenela fitina bawe ruto labo mamjo kata gabo deja wandu wasa walo usoni wajore jedingoni abongeza ngombili za mwiso Sayyidina al-Wazir akaanzani husuye banu hakika elegumu ngendi mwa wansi jubani mengoni mwe shahulabo kaonga shilimwa shobwerere hakuyi de legumu shaba zimanizo mheshimiwa Dr. Ngo Rambuo hatwari ya treatment ya legumu ikawele wehena mdugu jipermete hajifanya treatment ya legumu hajibihanyiziza DCC hajibihanyiza ze produisa wananele bungu alors que yo formation ya kamili homrutso traite parce que d'ailleurs yo de atsogeza leo Komori utojo shindo exporter mba hindo na baba hanu parce que henna ntsingwa onazereti muza ani wobirilia hambango limon tomate shabora nzi dele debut ujai namna ufanye traitement yonge tundwao ilirjokaya wananti kwa tsula kwa tsamba ngwalon tomate wela kanseri kwa tsamba ngwalon tomate wejitia problemar mwesu ya awonge mheshimiwa waziri tujamba yembawa ya traitement ya sabili hana nele dima haraka itundwa ibiriliwa au swahena mndu yati permetewa bakelwa yo kalewe na mndu joji permeta fanya treatment ya tomati raija ka hozisa au ya salada we legume raija ka hozisa ezibimo ya bidarumi yenele ya bidi ya dunge ilirike na shauri jolo na nduenji anule unga mwono abazungwenji ojo Komori metranje ojo Komori shangwe leo ke systemu siloso katselation sono tomati ngi ya rujunge jisao parce que ojo kamdula tomati legumu ya uliwa bazimana utunda treatment fanyiwaje abonge upande wa treatment mheshimiwa Dr. Chomba Mwenyezi Mungu wibirilie ndidini umeleye usahilishe wale la jinkuhu ula mtawahe shahula namna je parce que mengoni mweze tidungu mpango wa Sayyidina Rais hujo harume parti ya ushe Dr. Rafsanjani yakahifanya ena mwangu Sedali waonesando kwa wakati wa Mamadu emalela jizinyama waonora kabisa parce que shahula shankuhu shahula shambe womru jwamba ndrabo ukahapula haezwa pale hodwani hasibabu ya ndongo hamadizo onge jomba Mwenyezi Mungu Sayyidina al-Wazir ujue ye enzia ya biro wakati wohindrini hata oimalela jinkuhu waka hona shahula agogo awo watsunga jimbe wakahunda shahula agogo wakaushinda leo wetapale shahula shejaha haraka tijomba Mwenyezi Mungu ze procedure hizo batsabilo kwa wakati wa Mamadu ndongo hamadi hizo zikaharuma usahilifu haku onge yonde masala na kanzani zibire. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.